Bog. Pozivam vas na jedan uzbudljiv webinar posvećen temi prejedanja i putu prema zdravom odnosu prema hrani. Ako imate iskustva s prejedanjem ili se borite s nezdravim odnosom prema hrani, ovo je prilika da dobijete korisne informacije o ovoj temi i pogledate na problem prejedanja iz drugog kuta. Ja sam Kristina Beljan, magistra sam nutricionizma s iskustvom u području prehrambene psihologije i predstavit ću vam kako pristupiti prejedanju bez odlaska na još jednu napornu dijetu. Fokusirat ćemo se na nedijetni pristup i poticanje zdravih navika umjesto restriktivnih mjera i praćenja jelovnika. Teme koje ćemo pokriti uključuju prepoznavanje emocionalnih uzroka prejedanja, razumijevanje signala gladi i sitosti i usvajanje pozitivnog stava prema hrani. Webinar je interaktivan, pa slobodno postavljajte pitanja i dijelite svoje iskustvo. Veselim se da ćemo zajedno istražiti nove načine pristupa prejedanju i početi graditi pozitivan odnos prema hrani. Link za prijavu možete pronaći u opisu mog profila ili opisu videa, a možete ga pronaći i na mojoj web stranici.